Aldrin. Ha? Wan, kayat ko timangan iti mangga. Ngamawan mo't igatang ko. Ingka man gumatang, tamakapangpanganak at talaga iti mangga. Ay, awan kwartak. Makapangpanganak nga rod iti mangga. Kayat ko tinaalsam. Ingka man kita iti sukay di kusina. Taday jay laangan ti inumam. Anya? Naalsam mo't laday jay. Di day jayan. Aldrin, kayat ko ti mangga. Ingka tumawat ka ni nanang mo iti igatang mo iti mangga. Awan kwarta ni nana. Isong awan inted na. Sapay nagaduti kayat ko akanan. Kayat ko pa iti agsida iti pork chop. Awan nga rod igatang ta. Agsida kalangan iti saluyot. Ta iso ti ado iti likodan ti balay. Libre pay. Diyak kayat ti saluyot. Awan maramidan ta. Tawan nga rod kwarta ta. Anya matang. Ingka aginaw, Joy. Anyat aramidam. Nakatugaw ka lang dito'y balkon? Ha, apay, day talaka di mga damong nga aramidan? Ha? Sige, nanang. No, apay ang nagisangput pay lang ni Aldrin iti sa bali pay ang mapakpakan dito'y balay. Naimbag kumamot no makatulong iti trabaho. Sige, nanang. Ina ko naginaw. Trumbang laang. Awan katulong mi dito'y balay. Iso asikati aginaw. Inungungtan nakmanan ni nanang mo, Aldrin. Kapay, itian niya aga po. Sana kla nakapaginaw adagos. Ngaminungtan na kon. Anya? Paimanta kasaritak ni nanang? Saanan? Amangan wadada nga agungot. Bay amta kasaritak. Nasayata da kayo nanang. Apay nga inungungtan yun ni Joy? Tanagipulong gayam kan ka. Hoy, Aldrin, no saan ang makaanos? Pumanaw langan dito'y balay. Apay ka di akagura yun ni Joy? Gapaw tagpada kayo asadot. Katsi ka, anyat araramidam iti inaldaw. Mapan ka laang makibilbilyard. Di ka pa'y magsapul iti panggadam. Awan nga rod masapulan na panggadaan. Apay, tika di trabaho ti mangsapul kan ka? Engkag sapul iti panggadam. No kumata di kasadot nga agadal, nalabit ang nakalpas kaitan. Kat nalabit nga damot natalgad a panggadam. Makauma kayo mat. Pumanaw kami man laangan dito'y balay. Ala, pumanaw kayaw. Kat makaamu kamatan iti biyagyo. Kardo, kumusta nga tamatan ni Joy? Diyak makontak ti cellphone na. Saan asyak ti pagdamagam iti dayta? Tagburklaan ti darak. Awanan bibiyang ko iti sukir nga anak mo. Anak mo payla ni Joy. Iso atulungan ta kuma. Kasanong agnakam no panoy nuyam mat iti aramid na. Agasam dayta. Imbis nga agadal. Ngam nakita raykit din iti awan serbina a tao. Oray pay, agda nagaklatakan ko na. Amang ano mabisbisinan ti anak ta. Nasaya at mat no kasta, tapno makaamires. Kadyak kayat atulungam ni Joy. Tano aramidam dayta. Dosaan ka. Anda. Hello? Hello, Tita Edna. Nakaawang kayo man? Juan, Ana. Nasarakam ka din no sa dino ti ayan ti gayam mo, iha. Wan, Tita. Ijay balay ti boyfriend na. Amom ka din no sa dino. Wan, Tita. Imbaga kanyak ni Joy ididinamag ko. Mabalin ka di ako yung nak iti balay di boyfriend na. Sige, Tita. Ibagayo laang no kaano. Basta awan klase ka. Sige, iha. Katagyaman, bye. Naimbag pa'y ni Ana. Tanagakat nga agadal. Ngam ni Joy. Sakit ti ulo. Anyamot sa dito yung makaranta, Aldrin. Sana ka komportable dito eh. Kalapaw ti pagnagdanta.
Sakot kataltalunan pa eh. Naimbag ditoy, tasan nga gabang. Awan agnana ditoy kalapaw dangkal kalawi. Iso ada talangan. Ngam Aldrin, diyak kayat dito eh. No di mo kayat, agawid kalangan di balayo. Apay, saan na ka din ngay ayatan, takas tati bagam? Kunam mo tasan ka komportable ditoy. Di agawid kalangan di balayo. Ay, saan? Ay, ayatan ka. Kat di ka kayat apanawan. Nasayat no kasta. Ala, nagluto kan. Mabisina kon. At dain lalata abagas kan sida ni Jabalay. Day dyan ti ilutong. Sana bale, tadamot kaldiro ditoy. Kan asidag ti pagsakduan iti danom. Andiyan ka mo ti agluto iti kayo. Ala, gisagana mo ti ilutong. Ta siya akong ti agpasgad iti kayo. Nagmayat matgayam diti kataltalunan. Nga oray kalapaw lang daytoy ayanta. Ngamin, presko iti mata. Pasig aberde ti aglawlaw. Nasayat mo ta magustom gayam ditoy. Naimbag ditoy. Tawan ti mangmangag ko a sermon. Sabagay ah. Ala, maturog takit din. Mayat ti maturog iti kasto nga oras. Sabagay, oray siya. Kaya't ko mati maturog. Ala, nagilatan. Maturog takit din. Nang runak at mayat ti angin. Medyo nalamis. Ay, wan nga rod. Sagoy at piyapanak at talaga. Imayak, tao may kaawisan, Aldrin. Mapanta makiburas iti lubyas ni Nana Carmen intun bigat. Agburas iti lubyas? Wan, kuna namang kita kano iti kadwa ka. Iso analagip ka. Dagasan tamatan dahil yung kan andoy. O sige, umayak. Sige nga rod. Masapa ka intun bigat nga umay ah. Well, masapa akto. Ala, inka nagtrabaho. Tapno di ka maladaw, Aldrin. Sige nga rod. Agawid akto intunal daw. Isong agluto ka. Wan, ala, inkan. Sapay masadutak ko mga agtrabaho. Inka kit din. Agtrabaho ka. Tapno ada igatang ta iti kananta. Ala ah, agawa ang ti agpuros, Aldrin. Agtugtugaw ka matlat taditan. Amangan numakita na kanina na Carmen, katagungag. Nagparamot ngamin. Saan na bale ah? Nakakalugong ka iti silag. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Sige man langan. Aggagat ka. Tapno makaulit ka manan ang makitagad ditoy. Tano ipakita masadot ka. Ay awan ah. Saan kanton ang makaulit? Wanan. Ituloy kong trabaho. Agawit tayo na mapanmangan, Aldrin. Agsubli tayo unton alauna. Wen Pedring. Ala, tayo na ah. Tapno di tayo maladaw. Sige. Di ka maladaw ah. Rumbang nga alauna. Adda tayo dito'y garden. Wen, sa anak to amala daw. Hoy, Aldrin. Apay ang nagilad ka matan. Inkan iti trabaho ma. Maturugak lang yan. Nabanugak ita ang nagtrabaho. Saan ka nga rod nga trabaho? Ag half day ka? Wen, kaya't ko ti maturog. Ngam sayang mo ti matgadam ita amalam. No bigat to manan na. Ala, tamaturugak pa'y. Di kan sumanaw. Dito'y gayam ti balay ta Aldrin kabsat. Si kakaditi inana? Wen. Siak, Mrs. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul yaw. Siya ti ina ni Choy. Kat ni Ana day ti kadwak. Gayam ni Choy. Kayat ko asarong karan ti anak ko. Isa nagpakuyog akin ni Ana. Anak mo gayam ni Joy. Ay, awan dan dito balay. Pimanaw dan, tadi na kayat ti kanayon ang masirmunan. Ha? Napandanag na eden ije kataltalunan. Anya? Ay, binaybay ak idan, tapno agnakam da. Di da kayat ti paisuro. Jay anak mo, no ibagak nga aginaw, nakamisuot. Apay, kas jay ka ditin sursurom mi jay anak mo. Ha? Iso an nasaya at mat apim manaw dan ditoy.
Tadikat isupay apakpakanan. Anya? Masurunak kadakwada. Nagpadaan da nga awan amuna. Awan pa'y pakaay-aywan kadakwada. Kapsat, sa dino atalon ti pakakitaan mi kadakwada. Kayat ko ida amakita. Sige, dumngeg kayo ta isurok kada kayo. Dayjan yung tita Edna, makita kunti kalapaw. Ay, medyo adayo ba't gayam ti kalapaw nga ayanda. Hay, maanusan ka din ni Joy tagnod dito eh. Nagadayo. Huwag nga roon. Anyamot kan dayja agayam ko. Ta nagsardengkit din iti panagadal na. Kat simurot iti boyfriend na. Naimbag ka pa'y, Ana. Tagtultuloy kalatta iti panagadal mo. Wan, tita. Adda anak mat iti boyfriend. Ngam nagagat kami nga agadal. Ngamin, adda arapaap ni iti biyag. Kasta tinasayaan, iha. Ituloy iti agagat nga agadal. Tapno mas nasaysaya at to ti masakbayan yo. Joy, kumusta kan? Mama, anya ti kandayo dito eh. Dito iti pagnanaudan nyo. Ay unay kan, Joy. Maanusam ti agnaud iti kastoy akalapaulaang. Anya ko ma, naragsakak mama. Ngamin, kadwak ti lalaki nga ay ayata. Ayan ti boyfriend mo. Adda di taunag, nakaturo. Anya, apay, awan trabaho na. Nagtrabaho ito'y agsapa. Napanakiboras iti lubyas. Ngam nabannog ka no, iso asaanin asimrag pay. Iso aday ta, naturugan. Ay, awan nasaya at amasakbayan nyo no kastalaang, Joy. Agawit ka ni Jebalay. Kat ituloy mo ti agadal. Naragsakak dito'y, mama. Takadwak ni Aldrin. Anya? Ikandak langan iti kwarta, no kayat nakatulungan, mama. Tadyak kayat ti agawit iti balay, no jak kadwa ni Aldrin. Ada kwarta kaitad ni mama, inikandak iti 5,000. Ha? Nagsayatan? Uray saan ako nga agtrabaho, ayos lata. Agtrabaho ka kumalata, ah? Saanin? Sana bali? Tadamat deta intid ni mamam. Agtrabaho ka lata, Aldrin. Iti kasta, saan ta ang maawanan iti kwarta? Nang runa kat agdadagsana kon. Kasanon nga, iti panagpasngay ko. No agpasngay ka, inkanto agkid daw iti tulong ni mamam. Imposible di nakatulungan. Anya? Wala, bak nang kayo mat. Isu at tulungan na tanto ni mamam. Ay, Jack, amo nga agnanaid gayam da Aldrin kenti ka din nanay di kalapaw ko. Manang loreng. Ay, uray siyak. Jack ambaw nga ijay gayam tinapananda nagnaudan. Dinadahil da ti kandado ti ridaw. Ti Jack pa'y kayat. Saan daman lang impakada. Anya? Ay, una yan dagijay atat tao. Tadi daman la nagpakada. Apay nga pinapanaw mo iday di balayaw. Isuda tinagdisnudo api manaw. Ngamin, di da kayat ti kanayon ang masirmunan. Apay nga minakanayon mo ida sirmunan. Masurunak nga road. Tawan lang nga rodan ti trabaho ni Aldrin. Ngam nang isang putpaylaang iti babae. Anya nga rod ngay? Ano sama? Taanak mo mat ni Aldrin. Ay, Jack makaanos. Inak man ida kasarita. Sige, kat bagbagaam ida. Ne, da kayo magdamangkal. Dak magustuhan ti naramid yaw. Di kayo man lang nagpakada, ngam nagnaid kayo dito'y kalapaw. Masadutak kami na mapanpaylay di balayo, angkal. Nukastam la asadot, Aldrin. Awan lat amukaw na sumayati biyagmaw. Anya ka diya talaga ti bagayo. Temay kayo, angkal. Umay ko ibaga, apalagdaem to'y kalapaw. Tapno inton pa nagbabagyaw, saan to ama itayab ti atap na. Anya? Da kayo na. Amo kaya mo ter ramidak. Inka mang patpat iti kugon. Ta isaw ti pagatip mau.
Jak kabalan nga aramidan day ta, Uncle. Ala, no di mo aramidan, makamukang araw. Agawid kami to iti balay, no pa nagbabagyo, Uncle. Ay, si kanti kasasadutan iti amin asadot, Aldrin. Adto yun ti suldo ni Aldrin iti panagpurdiya na, Joy. Awata mon. Agyaman na, Kadring. Ayan ka din, Aldrin. Napanangala iti pakpako, iti igit ti karayan. Laukan mi iti kamatis. Siguro. Paumayan day, chay. Taitay pa'y aldaw anapan. Joy, himbag man tamagustuhan ni Aldrin. Kat sadot a tao. Ay na, ada pa nagbaliw ti tao, Pedring. Sabagay Ala sapay ko mga rod tagbaliw. Joy! Ay, ada ni Aldrin. Garang-gandyang ka matababayan niya. Ne, apayin, tinong pamatan, Aldrin. Ne, apayin nga tinanog na, Aldrin. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nakitaray ni Joy kan ni Aldrin kat nakipagnaadda iti ayan tinaganak da ito'y. Kanayon ida nga ungtan ti ina ni Aldrin. Gapo tadi da ammo ti tumulong iti trabaho iti balay. Gapo iti dayta pimanaw da ket napandanag naed iti kalapaw iti kataltalunan. Iti maysang aldaw ni Pedring tinangipan iti sweldo ni Aldrin iti panagburas da iti lubyas. Ket ni Joy tinangyawatan na. Gapo taawan ni Aldrin. Apag iso asimangpat ni Aldrin. Itagagayam denggan tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Garang-gandyang ka, babae! Ne, apay atinong pamatin ni Joy, Aldrin. Apay atinanong nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan dito, Pedring. Gatjak kayat amakita ka pa'y. Agure ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita daak dito'y. Wen! Gatjak kayat nga dasabali akasarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawan kan ka ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasakbayam. Dita sadot asimurutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka laong iti panangtong pamkanyag. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakamukla ka dayo. Ay, pasensya mo na dya tao. Tasaan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lupyas. Ngamsaanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen baraw, talaga asadot dayjay akaanakak. Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raw. Salag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak kasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy lata. Agdadagsan akon. Ha? Agdadagsan kan? Wan.
Ala, nagpakita kan iti doktor? Saan pa'y? Agpakita kan iti doktor ta irisetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinatda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan. Kat sa dinungay tayan na. Napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adi nagbaybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latakuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka itibiyag mo kankwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsaka, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo, anya. Wen saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na itibiyang. Ti makalpas kami iti panagadal mi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, dahito'y siguro tigasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa professional no pagandaram kumatapanunot mo. Kayat mo kadi asawan nga agawid aklangan iji balay ni? Anya kadi ti maiparbeng nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Saan ka naragsak no awan ni Aldrin iti danak? Ay, ano? Si kalata ti makaam mo, friend. Kat alaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak, kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makin-inumak iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Inka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da ba'y? Ito ba iti karne alinuto da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya di biyag. Swertihakan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Uri sana ko nagtrabaho. Saan talatang agbisin? Ala, gusto na ito na panaginom mo. Agita ka ditan tamaturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din. Panawan na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Si marungkar ka ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna. Sinarungkarak idi kalman. Kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, tita. Kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intadyo idi. Isu ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya? Masurunak iti asawa na, tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti danana. Sige, Ana. Agyamanak iti impakaamom, iha. Sige, tita. Kastapay nga rod. Bye. Bye, Ana. Kasano itanda ito, Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggan diyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kankwana. No agsubli dito'y balay. Awatag. Ngamjak kayat akadwa na jay awanan bain akayan-ayat na. Kardo. Ngamno di na mapanawan ti kaayan-ayat na. Makaamon iti biyag na.
Awan bibiyang ko kan kuana, nga uray pa agrigat. Apay ngay may ka Aldrin, at baka di bagam. Umutang ako may ti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpat ti sustento ni Joy. Manipod ki ni mamana. Anya? Ik-ikan ni mamana iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di, adi ka nagtrabaho, tadamang pakpakan kada kayaw? Kaslakas tan, Uncle. Bidot na ita ka anakan. Naskain amanggit ka, tapno di kay agbisain. Alakid din. Pautangan da kon iti 1,000, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti 1,000. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Yung bayadam tao. Uwan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpat ti kwarta ni Joy. Apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartek ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapawyo. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agur-uray kan ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taag sarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin, tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man laang yung ayaban niyo ang makitangdan iji garden niyo, Uncle. Taisupay titangdan ko. Ha? Sika? Apay, amo maya ti makitangdan? Surusuruak, Uncle. Isupay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayata. Isupay at itangdan ko. Anya, Joy. Nariknam ti bannog mo? Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ang iti kastoy. Ngam, magustwak ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka matan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, Uncle. Mom Joy, tibalakat ko kan ka. Kat nasaysaya no agawid ka lang nga ni Jabalayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrin. Iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay. Pudno ka de nga ay ayatin na ka. Uncle? Amok, sana nagawid iti rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartek ang nagawid ije balayda. Ket ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. 1,000, Uncle? Imutang iti sang aribaw, ket bayadan na kanaw intun sumang pati kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrin, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan Tanakakalugong ka iti silag. Wan, Pedring. Napanak nakiburas iti strawberry. Inikanak nga ron niya ang kalkalo iti strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit asim mangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Agawid ak maten. Wan, Pedring. O sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ngagtrabaho. Ngam ni Aldrin. Husto ti ko na ti kaatuan. Sadot. Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsarita nyo, ha? Dinamak na laeng. No sa dino tinagkapwa. Kaslan? Amangan mat no at pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanya. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannuga ka na pan nakipordiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, nagluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto ka naglaba.
kan pagserbian nak nga asawam. Nga oray na banugak? Ano sama? Trabahom da ita, sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom, ti mapan makibilyag, kan uminom iti arak? Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dosaan ka. Bayam ama ka ameris kunak manan. Iti kanito nga agrigat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simot. Sapay masikog matgayapan. Heh, tidang nga babae. Tatalaga apag-high blood nak. Kaday jay matalalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramitan ta. Unayan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Ite kasta, saan ko mga agri ka? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaeng. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendenana. Tamangan, nuan yapay ti maaramit ko kan kwa na. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapa nagbalbaliw ti aramiden na? Nga agkagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Kardo. Maaklon ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti sidaon ta? Saluyot manan? Iso nga ron ti libre ang maalala ang di tayo gigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursigi mi iti biyag. Amumot ama si kuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San na bali Tadi na kamat baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kanto manan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta, para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka kan ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lang tangarudan ti aramidang. Ti agin inom? Wala. Abay, at reklamong itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkaran ni Ana ni Joy, kat binagbagaan na daytoy, anasaysaya at laangan no agawid, kat ituloy na ti panagadal na. Ngam nasa umat ni Joy, amas naragragsak daytoy, itiden na ni Aldrin. Nakapungtut mo ti ama ni Joy, idinaamuan na masigug daytoy. Gapo iti dayta, binalaagan na ti asawa na. Adi nagamden at tulungan daytoy, tapno agnakam ti anak da. Kabayatan na, simangpat ni Aldrin, kat nagsinong batda kan ni Joy. Gapo taagim imon daytoy kan ni Pedring. Nasa umat ni Joy kan kuana, nga agsapol kumadaytoy iti panggadan na. Tapno makaurnong da, para iti panagpasngay na. Gagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ka, para iti panagpasngay kunto. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka ni Uncle Kaloy.
Ada pagabiyon na kan ka. Isupay ti tangdan mo. Nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Ay, anya lata nga rudan ti aramidam, ti agin inom. Una, abay, adda reklamom itan? Ay, Aldrin, talagan sa nga agbabawi ak anak itaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Anya? No apay nga minanaam mo ka. Nagadukit din asa umo na ya. Hoy, Joy, palaagan ka man na. Diyak kaya ta makisarsarita ka kinipidring. Tano saan na? Makaraman ka kanya. Agyaman na nakisinarak ka kanya, anak. Wan tita, awan klasik itangal daw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Alam, agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapanta sa rungkaran ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha? Awon nga paiso. Sige, kasta nga ro, diaramidan ta. Ha? Ayan ti kwarta nga induling ko, diti ponda ti pungan ko. Ha? Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Oh, abay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti punda ti pungan ko. Isuplim kanya. Para iti panagpas ngay kunto na ijay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan sidanta. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso nga inak tumakitsanda. Anya? Imbagak matan ka. At mo pagdanagan ti panagpas ngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanag mo na ya. Aldrin. Ken gumatang iti ara ka. Tama kain inumak manan. Anya kamutan. Agsapol ka nga miniti panggadam Tapno aday gatang ta iti kananta. Sagot ka a tao. Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napaano nakitsenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Good. Kumusta ka nga, friend? Ad-ad-akim mo tong ka. Kasta ka di? Adda taraon nga insangpet mi apag sasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Joy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Good. Kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Good. Napan ka din nagpa-check up? Saan pa? Ala, imbagak mo't amapan ka. Tapno irisitaan da ka iti bitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan dito eh. Mama. Hay, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita man da ito'y kalapaw yun. Panagkunam ka di, kat natalgad da ito'y apag naadan nyo? Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atap na no napigsa ti angin. Kan, amangan paikit di, no agtad-tad iti unag tita. Ay. Talaga ka di asadot ti kadenden na Joy. Agraman atap to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. Mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama. Ngam no saan? Saan ak matngarot nga agsubli ijay? Naragrag sakak ditoy. Iha. Pudno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbalin tumatlaang. Kasanon no saan? Mamati ak nga agbalbali yung matlaang, mama. May kami takayat nakakasarita, kapsan. Anya ka di tigagarayo. Bagbagaan niyo kuman ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apanggadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy. Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam ka day kat saan ko abagbagaan ni Aldrin nga agpapan iti anak mo.
Agraman dya anak mo, sadot matlaang. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramid. Amom ka di akanayon ko idaasirmunan, gapo ta nagpadaan da asadot. Day tatiga po na apimanaw da dito balay. Ay. Kat itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulok. Anya ti kayat da, papakpakandalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. Kabsat, makaamudan iti biyagda. Agnakam da no agnakam da. Saan no saan. no pa'y kasta, saan tayo kumaama-uma amang bagbag akadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, no adda na kamda, liklikan da kumatikanayon ko apa nagpungtot. Ngarod, naskan ko mga agdalos da dito balay. Agluto da. Tapno inton sumangpat kami anaggapo iti trabaho, day talamangan ti aramidan me. Angam saan mat, ta isuda pa'y lahat ti mailutuan. kabsat, Amom kabsat, no panuy-nuyam ti anak mo, awan na saya at apagmanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisin danto, kapilitan ang makitagada. ala, awanan ti makunag. Sige, agpakada kami nga rutan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kabsat. Nay, asino kayo ka day madam? Naggapo kayo met dita balay dalureng nga kabsat kaw. Kabsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kat asino kayo ka day? Anak ko ni Joy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda? Wan, kabsat. Gap-gap umiichay. Ngabdim magas kamila dito ay takinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakaasi lang iti dan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahi di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Yung mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya? Imay pa imutang ni Aldrin iti sangaribaw. Takuna na nga igatang da iti bagas kan si dain da kini Joy. Kahit bayadan na kanaw no sumangpat ti kwarta ni Joy nga agapukan ka. Ha? Tagayam na pan na inyinom. Anya? Kat permi ti bartak na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbagkit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kabsat. Amom ka day, abayat ikam ti anak mo iti kwarta. Ad-adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. Ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nang rona pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kabsat. Ay. Sa apang nga asiyo ka di pakikit-kita yun ni Joy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. Ay. Sikala kuman ti pangital ka kadakwada, kabsat. Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipagpakaasi ang. Diyo kabailan tag-drive, tanabanog kayo, tita. Di nagpakadanagan, anak. Kabailak pa'y tag-drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayak ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wun nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak. Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay bilibak ka talaga, tita.
Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos latakin ko na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. Do saan asikati masagnan, talaga saan. Ngam kadagiti masagnan, dayta tinasaya at para kadakwada, ken pakaragsakan da. Sa dino tinapanam, Edna, sinarong karam ka din ni Joy? Nakasagana ak adusaam, Kardo. Sige, aramidam ti kayat mong aramidan kanyak. Natangkan ti ulom, konsentidor ka. Dinak maawatan, Kardo. Sika ti saan ang makaawat. Mano agat at inten mo ka ni Joy? 3,000. Sige, panuinuyam iti kayat na. Takitaak no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kin ni Joy, Kardo. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat, kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka, no kanayon mo nga ikan iti kwarta? Kardo. Maudin dayta, Edna. Jak kayatan nga ulitam. Ne, nagadumat ta nataraon dayta. Amok, imay ni mamam, kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantinted da, awan kwarta. Di ka nagulbud ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam ornongak, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta, tasyak ti manghigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka? Siya ko ti mangidolin. Itad mo kanyak, no di mo kayat ni makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito'y paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de, pidreng barok. Ni Aldrin. Agpapainom iji estor ni Insyang. Ha? Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Aniya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Ay, jakam mo, pidreng. Amuyo ka day, Nana. Mapan makidagtaggad ni Joy. Tapnula ang adda igatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay, kinayat namag. Ha? Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, sige, Nana, hinakon. Naibagaklaan kada kayo. Tapno amuyo, no anya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iji garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama pa na to inton bigat, tada ipaaramid na kanyak. Agdalos kami kano iti roon. Kadwami ni bakit na. Ay, amom ka di, Joy. Adda ni Aldrin ita, ijay store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanagadumad jay sang-sangunda nga arak. Anya? Ha? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalapit aday dya ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ha? Ibantay mo latta ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadimat ti aramid na. Pedring. Imbagak day ta, gapu tama asyanakan ka. Pedring. Masair ka man, ngam day ta ti pudno. Natibker nga agpaiso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di nakamat mo nga ipatag. Joy, di ka kumaagbalin amaag. Amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kan ni Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gaputa di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana. Pedring. Okay lang, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma,
Takanayon mo amalaglagit ti imbagak. Amay sa kaamaag. Hoy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalapaw? Siya? Sino kumapay? Nabartag ka. Kat, nanya ko man na bartak. Siya na bali Tasaan ko mat nga inutang ti bartak ko. Ginastos mo ti 3,000 iti arap? Dabay na ba ti adwa kasot? Gusto ni Pedring. Nagbali na kamaag. Saan na mabalin da ito Ala. Umay ka, Joy. Tapaturugin na ka. Kahit kunti maturog. Anya? Kahit ko si ara ko pakin ka. Bakit tipan naturog ko? Gamin, ay ayatan ka unay. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din no mapukaw kahit ibiyag ko. Isa pang hasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kayo sukat kinipidring, ha? Anya? Amok, agayat kang kinipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga gawin na kanya. Agsaga na langan. Tat sigurado at dakis teramidag kan kwa na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas anapauwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panantarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas gapo tanalaos ti panagayat ni Joy ken ni Aldrin. An-anusan nalatta nga uray agrigrigat iti denana. Saan met ang maibturan ni Nana Edna, adi na makita ti anak na. Isu nga awisen na ni Ana, kat sarungkaran da. Ikkan na daytoy iti kwarta, tadi na kayata nga agrigat ti anak na. Iti may sang aldaw, nabartak ni Aldrin asimbang pet. Kat dita, nakaamiris ni Joy. Itagagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ginastos mo ti 3,000 iti arak? Ito ba'y matnabati at doa kasuta? Gusto ni Pedring. Nagbali na kamaag. Saan na mabalin da ito Ay, Joy. Umay ka paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Anya? Kaya't ko si ara ko pakan ka. Bayat ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatan ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Nisuwa pang asim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Anya? Amok nga, agayat ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na ka kanya. Magsaga na lang, talaga dakas, tiaramida kan kwa na. Kastoy kadilat tantibiyag. Kagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Isu adinak malapdan apo manaw. Agawit aklangan iti balay. Diyakon maanusan ti ugaali kan aramid ni Aldrin. Lukasta,
panawa mo ni Aldrain, balasang kaw. Wen Uncle Kaloy, jakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kayat ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan niyaw. Nang runa kat agdadagsana kon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Akit ala, nasaya at no agawid ka pa'y langin di balayaw. Kaanak nga agpaiso ni Aldrain, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balayda itay. Iso ang naglayo na kun iti balayo, tapno agpakada. Ala, nasaya at mat. Mabit lang tamangalak iti strawberry. Tayawid mo. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak at umawat kada kayo. Mabit lang. Tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahi taan nagpambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay. Jakon ka ba lang ti makidin na ni Aldrin? Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaeng. Kat daytoy tilaglagi pa. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apastel kan pa dito'y balay? Nalawag? Wen, Papa. Sukir ka nga inanak. Una yun ti aramid ni Aldrin. Nagawan ababain na. Mama, ay at laonay ni Aldrin. Kasla jak maipturan at jak makita. Takderamon ti panang-panaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat tiho, iha. Gapot sa anak ngagpilpili iti agbalin aman ugang. Ngam kasanungarod mat ti biagyo. Tasadot mat gayam. Mama. Lipatam laangan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, tapinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrain. Surutak ni Joy, Anggal. Kaya't kung agsubli iti danak. Saanin nga agsubli kan ka ni Joy? Nukumata na saya at kakankwana. Nalabit asan nakapinanawan. Uncle, saan anasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maited mo akinanamay kankwana. Agbababawi ako, Uncle. No kayat mo nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal, ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidam, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin an iha. Mama. Manulaangan abulan ti palapsan, kat aganak kanton. Wen, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipas ngay mo. Agi aman ak unay, Mama. Babae timpas ngay mo, Joy. O naroon. Naragsak ka kadita adan anak mo, friend. Naragragsak ako, Ma. No adan ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawan nga kita kayo. Ana. Ngam na ita, nasken asurutem pa'y ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana. Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pa'y kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wala nang. Ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak. Tapno makaurnungak. Ala,
tangay kasta ti kunam. Sige adamot je baka ni tatangyaw. Ilako tayo, tapno adda pagadal mo. Ha? Pudno ka din, Nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ilako men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka maladaw iti klase. Siya kundi makaamukin ni baby. Sige nga rod, mama. Makilugan akon iti kotse ni papa. Idagas na kon iti pagadalan. Huwan iha. Huwan gayam iha. Palagipan ka manan. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamat Gayam. Oh, anya. Umunagtan kita classroom. Sige. Ad-adapin mintas ka ita. Thank you. Nanang, inako ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Tayo nakapagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Hanggang saan kanto nga taan na bannog ijay pagadalan niyaw? Saan, Nanang? Saan na bale? Ta sa anak o ni Amarabian ngagpasada? Sige. Ta isupay akwartam ti matgedam dita. Wen, Nanang. Ala, ingka nga rudan. Tadi ka maladaw, anak ko. Wen, Nanang. Inted kumatan kan ka idirabi tay allowance mo asang haribo. Makaamukan amang yan anay. Wen, Nanang. Panagkunag kat seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang loreng. Ay, sapay kumangarod takasta. Katagad-adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen, Kaloy. Isungarod ang maragsakan na kunkwana. Ay, kunaklakit din no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad-adal matenday jay. Kaya nagpas ngay pa yain. Ay, sapay tagim magat-matan ni Joy. Ay, sadot matday jay amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Ket no makipurdiya pa'y idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Kasta ka day. Ket si dadaan may tapaisuro iti trabaho iti gardain. Nagburas da iti strawberry. Ay kapilitan nun tanusaan nga aggunay, talaga nga agbisinda. Nasingpet met ni Joy. Day talaeng tatalaga asaan anairwam iti trabaho. Tadalakit nga ron katulong da. Ala, sapay lako mga rod, tagim magatmeten akas ken ni Aldrin. At akon dito asid ang tibalay da, Joy. Agyanak pa'y lang dito'y. Sapay ko mata makitak, kat makasaritak, uray apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturo pa lang ti anak ko, Joel. Pudnugay mga danak mo. Kunak ano kun kunamlaan? Wen, adda. Ayan nga iti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adikam nakita. Amo na ka diyan nagpas ngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawak. Ket, ay ayatom ka di. Aging ka ita. Okay lang. Oray saan mo asong batan ti saludsod ko. Oh my God. Agtugaw kabiit. Tamang isaganak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Kung may kasukunan ito nagsapa, tagid dan tama pa iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan. Sige. Agpatuloy ak nga rodan.
Kita tantulatan iti pagadalan itong bigay. At iti tulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tao. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gapo ta makitak, ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tada kami pa ya tumulong kan ka. Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad. Gapo ta nakalpasdan, iti panagadal da. Huwin nga rod, Uncle. Apalaklaw na ida. No makalpas ka iti panagadal mo, mabalin mo ti agtrabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman ak, Uncle. Ngem, depende latakan ka. No anya ti kayat ma. No agabroad ka, wenno dito'y kan agtrabaho. Tinapatag ita, ket makalpas kay ti panagadal mo. Wan, Uncle. Igad ko ti agadal. Ket agyaman ak, tada kayo at tumultulong kanya. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Labaak to kumananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba? Anya nga iti oras mo nga aglaba. Kakalpasan ti klasem, agpasada ka iti tricycle. Sakit nagsapa ka nga agraeng, taing ka agsibog ijay garden. Sakbay asumrag ka iti klasem. Kabalaklata, nanang. Ala, bayan naklata amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang? Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko makitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan nakas iday akanayon ka nga ungtan. Gaputamadi ti aramid mo. Pakawanandak, nanang. Wen, anak ko. Kat sapay ko agtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya at to ti masakbayap. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti basam. Agyaman na, friend. Magustuak ti timplam. Ay, ungayam. Asino dyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmati nga aramidag. Kat, ni Joel. Awan makunakan kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanyak. No adda jak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Ay, mabalin akas ta. Ngam awan pa'y mat nasasaona nga agayat kanyak. Kat sigan, agayat ka kadikan kwa na, friend? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel. Joy? Agayat nga ta ni Joy, ken ni Joel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay ita alawas anapauluan. Natibker, nga ayata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Jonar Rebutaso. Computer Recording Technician, Joseph Binawe. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbalbaliwan ni Aldrin.
kat intuloy na ti panagadal na. Si dadaan mat ni Uncle Nakaloy at tumulong kan kwa na iti pinansyal. Tapnula ang makalpas iti panagadal na. Iti sabali abangir, kalpasan ti panagpas ngay ni Joy. Intuloy na mat ti panagadal na, kat dita anam-am muna ni Joel. Nagbalinda nga agpagayam, kat isuda pa yan ti kanayon nga agkuykuyog. Iti maysa nga aldaw, si marungkar kankwana ni Ana agayem na. Dinamag na iti daytoy, no adda nga ta panagayat na iti baro, wenno awan. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o italawas anapauwan, natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan makunak ka ni Joel, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro, no adadyak maawatan iji klase me. Saan nga ta nga agayat kan ka ni Joel? Mabalin akasta. Ngam awan pa'y mat nasasao na nga agayat kanya. Katsi ka, agayat ka kadikan ko na? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel, Joy? Saan, Ana? Kan awan pa'y dayta iti panunod ko. Tati kayat ko, ipamaysak ti panagadal ko. Iti kasta, makalpasak. Kat maadaanak mo't itinatalgad apang gadan akaskan ka. Sigurado ka saan ka nga agayat kin ni Joel? Saan? Kat ni Aldrin, ay ayatam ka di pa'y? Wen, ay ayatat pa'y laang. Ngam iti kanayon nyo apanagkuyog kin ni Joel. Ang mga no agrosing ti panagayat mo kankwana. Kasta nga ta? Wan mat. Awan maibagak iti dayta, Ana. Basta tinapatag kanyak ita, kat panagadal ko. Ipamaysak laang ti panagadal ko. Kat, kasanan ni Baby Aldrina, Joy. Awan ka dit panggap mo amang ipakita kin ni Aldrin? Addan tulat ta panawan. Ngam saan pa'y nga ita? Saan ahos daw ti panagpampanunot ni Aldrin? Isu adyak kayat nga ipakita kankwana ti anak mi. Am-amum ka din ni Aldrin, Ana? Wan, Tito Cardo, am-am mo. Ibagam kankwana, asaanan nga agpakpakita kan ni Joy. Diyak kayat nga agkita dapay. Tito, saan ko ang magustuhan tigas kan kuan amanugang? Sadot kan irresponsable. Wan, Tito, idanon ko kan kuan na dayta. Kabaalan mi apanaklan ti anak da kan ni Joy. Kat maikan mi itinaranyag ang masakbayan. Isuasaanan anaskan nga agkita da kan ni Joy. Kan lipatan namatan nga adda anak da kan ni Joy. Ibagak dayta, Tito. Yunay-unay mo kan kuana. Asaan ko akayat nga agbalin ang manugang? Saan ang maikari iti anak ko? Kasta tinasao kanyak ti ama ni Joy, Aldrin. Iso nga imayak dito'y balayo. Kat nasaya at matanadanon ka. Tapno si kaamis mo ti makasarita. Wen, amok Ana. Saan ka maikari ni Joy? Naklon kong dayta. Ngem kayat ko ang makita ti anak mi. Ay na, nagpintas ang maladaga. Babae ti anak yun. Ay, wan gayam, mabiit lang ta ipakitak ti ladawan na. Oh, daytoy, kitaam dito'y cellphone ko. Ha? Ay na, nagpintas ang maladaga. Anya ti impanagan ni Joy kenkwana? Aldrina Joy tinagan na. Ni Baby Aldrina Joy. Aldrina Joy? Kasta timpanagan ni Joy. Impasurot na itinagan nyo adwa. Naragsakak iti dayta, Ana. Kat, kumusta ka matan? Bartek ka kadilatakan sa dot ngaging gaita? Kasano ang magustuhan na katinaganak ni Joy no kasta ka mat? Siyempre, awan na rin niyag ang masakbayan ni Joy kan no kastam laang. Nagbalbaliw ako, Nana.
Kan agad adalak matan. Anya a kurso? Business management. Ha? No kasta? Agpada kayo gayam kini Joy? Kasta ka di? Ala, igaid mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Uwan kaya mana. Tay lalaki ang nakita kakadwa na anak ka motor. Sino day jay? Nalabit ani Joel. Kaadalan na. Isuti ka na yun na akakuyog. Kasta ka di? Agpagayam dala. Kasta, tiko na ni Joy. Aldrin, itay kapaylaan nga adda dito'y balkon. Ay inka maturughan. Tamasa pa kamanen amapan ijay garden. Sakbay nga inka agklase. Pampanunutak kami ni Joy, nanang. Nakita nga da kadwa na lalaki ang nakamotor. Sino nga iday jay? Kaadalan na kano. Ngamamangan mo kaayan ayatnan. Anya? Diyak mababalaw ni Joy. No isukat na iti sa bali, nanang. Ngamin, saan ka nasayat kan kuana? Nagaduti nagbidutak kan kuana. Sinayang ko ti panagayat na kanyak. Ala, anya ngay garod. Angam saan ko maaday tati rason. Tapno maikaten ti ganas mo nga agadal, anak ko. Nanang? Laglagi pem asidadaan ni angkel mo kaloy at tumulong kan ka. Tapno makalpas ka iti kurusom. Amok na ita, nanang. Saan mo pailaeng apanunutan ni Joy? Agadal ka pa'y, tapno maadaan ka iti natalged at trabaho. Tano da kayo man kan ni Joy ti agkatuluyan. Di addan tumaipanakkel mo kan kuana. Nanang. No da kayo ti agkagasat, agsabat tulat tatidalan nyo. Hangam no saan, awan mabalen, anak ko. Nagpintas at talaga dito'y park. Saan ako umay dito'y? Idila si kati kakuy-kuyog ko ang makapaspasyarap dito'y. Oresya, idila si kati kakuy-kuyog ko ang nakapasyarak dito'y. Kat naragsaka ko na'y. Gapota si kati kadwak. Joel. Joy, sapay ko maa. Tadinak kagura iti ibagatkan ka. Sige, ibagamlatan niya dayta. Agayatakan ka. Joel. Idi pa ilada mo tatagam mo. Nakarik na ako niti panagayatkan ka. Amok nga agayat ka kanya. Nariknak daytan sipod pay. Sipod pay, nakitak anasaya at kaaparo. Saan ka ama ng gundaway? Kan ka na yun nakaprotektaran. Tunggal adda pa kaisag makak. Day tatiga po na saan ka aliniklikan. Kat nagtalagkakan ka. Gapo iti kinasaya at moabaro. Sika ti best friend ko iti pagadalan. Nagasat unay ti babae nga agbalin akaayan ayat mo. Joy. Ngamno ita. Awan pa iti panunot ko ti maki boyfriend, Joel. No kasapulan nga gurayak. Nantanamnamakan ka. Aramidak, Joy. Joel, pasensyakan. Ngamjak maipanamnamakan ka dayta. Basta timakunak. Ibilang takumat itong galmay sa kas ag best friend. Nakalpas ako niti panagadal ko, nanan. Kat al-lukuyan dakdag iti kakasinsin ko nga agabrod. Dagiti anak ni Uncle Kaloy. Ay, addalataken ka ti pangedeng, anak ko. Dagiti anak ni Uncle Kaloy ti tumulong kanyak. Alain dak iti Amerika, nanang.
Ay saan dalat ta ama at tumultulong ka, anak ko. Wen nga rod, nanang. Kat pagyamanak day ta. Ala, si ka nga rod ti makaam mo. Agabrod ka no day ta ti kayat mo. Wen, nanang. Kayat ko ti maaddan iti kabukbukodak a negosyo. Iso agurnungak para iti day ta. Nasaya at launay. Aramidak daytoy para iti masakbayak. Nasaya at anak ko, tapi nanunot mo dayta. Ket iti panagsublik, addanton kabukbukudak a negosyo, nanang. Narigat ti trabaho ije abroad, napatag ti tunggal oras. Kasta tinakuna dagiti anak ko nga dayjay. Uncle, napagasatan daan nagtrabaho ijay. Iso nga ita, addan balay titunggal may sa kadakwada dito'y Pilipinas. Nakagatang damutten iti dagada. aging ga ita, kay kayat dati manggad iti Amerika. Husto ka kaanakan. Ngam dumteng tulat tati kanitaw nga agawid dan, ket dito'y dan nga agnaid. Nakasaysayat da kanyak, Uncle. Isuda ti kanayon at tumulong kanyak. Uwin tamuda akasapulam ti tulaw. Tulungan da ka, iti panagabrod mo. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang. Addan ni Aldrin ni Amerika. Ay wen nga rod kaloy. Kahit nasayaat ka no ti kasasaad na ijay. Wain manang, tasaan met abaybayan dagiti anak ko. Isuda ti makaamuken kwa na ijay. Ay dakkel ti utang nga naimbag anakam ni Aldrin ka na kayo a pamilya. Kaloy, no awan kayo, nalabit asaan anak kaadal ni Aldrin. Ti konamkit day, talaga nga inggaid na ti agadal manang. Gaputa talaga kayat na nga isaganaan ti masakbayan na. Ay, uwan nga rod, kaloy. Kahit sapay lakuma, tainton agbaligin iti biyag. Kat saan nga agbaliw ti ugali na. Ay, sapay lakuma, tasaan. Joy, yakon makikita ni Joel. Sa dino itantayan na. Makumikom siguro. Uray siya. Diyak mo tayo nakitkita. Nang Rona, ket makumikumak iti opisina ni Papa. Kaayan-ayat mo ka din? Anya? Saan? Ngam, urayan na ka. Imbagak kan ko na, nga awanin panggap ko ang makinobyo. No kasta, kasla pinaay mon. No ita, talaga adyak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko ka ni Aldrina Joy. Sa bagay, nasaysaya at dayta. Ipamaysam ti imatang mo iti anak mo. Bay ampay laang ti makinobyo. Anak, kumusta kan? Nasayat mat nanang. Mangipawitak to iti kwarta. Ket mangipatakder kayo iti pasdag. Ha? Pasdag? Wen nanang. Inawaga ko ni Uncle Kaloy. Ket isunton ti makam mo. Sika ti matungpal. Alang araw nanang, kastabay, umawagak tumanen. Agan anat kayo akanayon di taa. Ay, kastamot kan ka, Aldrin, anak ko. Agan anad ka akanayon. O iha, kaslada pampanunuto ma. Wano nabanok ka lang iti trabaho. Kwa, Mama. Pampanunutak ni Aldrin. Oh, apay, nagkita kayo ka din? Saan, Mama? Nalabit nga daanan iti asawa. Kasta nga ta, Mama? Mabali na kasta, iha. Nasa uidi kanyak ni Ana. Ngayon tuloy ni Aldrin ti panagadal na. Kat nalabit, nakalpas mo ten akas kanyak. Anya ti kayat mo itama pasamak. Agkita kayo kini Aldrin? No talaga anatibkar ti panagayat na kanyak. Rompang asapulan na kami nga agina. Kat kasanon no saan, iha?
Kaya't nasawan. Awanin pa nagayat na kanyak. Saan-san anapatagkan ko, ana, ti anak mi, mama. O sige, mangantayon. Agyaman na, ta nakapagsasango tayo mananamangan. Saan akas iti kalabas, adi tay makapagsasango. Gaputa kanayon kayo ang makumikom iti negosyo. Uwan nga rot, mama. Joy, iha. Sikan ti pangitalkak iti negosyo. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, papa? Kanito meten tapno aginanaak. Amok akabaalam nga imanihar ti negosyo tayo. Agtalag kayo kanyak, papa? Apay kit dinasaan? Insurukan iti rumbang aramidam. No kasta, agyaman ako unay, papa. Adaak lang iti likudam, iha. Saan ka apanawan? Uwan, papa. Alangarutan, mangantayon. Tadi lumamiis dekiti makan. Sige, mangantayo. Baya ti panagsasarita tayo. Uwan, papa. Naimas dagiti linuto ni mama. Iti mabiait, malpastun da ito'y pasdag ni Aldrin, manang. Wen nga rod, kaloy. Talaga aditan tinangipanan ni Aldrin iti matmatgadan na. Wen nga rod. Talaga akayat na atong palen ti arapaap na. Amaadaan iti kabukbukudan na a negosyo. Wen manang, ket maragsa ka na kunay kenkwana. Iti mabiait, at dantun anak mo anabaligi ang negosyante. Ay, sapay ko mga rod, takasta, kaloy. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat kong agsango tamakan. Gaputa, maudin da ito yung panagkita ta, Joy. Joel. Mapana ko ni Di Amerika. Ijaya ko nagtrabaho. Nasaya at nung kasta. Katsapay ko mga tamasarakam iji Amerika. Ti babae at talaga ang maikarikan ka. Sapay ko maatad da. Ngam na ita. Sikapay lati ay ayatek. Day tatipod mo, Joy. Sikalat tati ay ayatek. Angan, nagkatuluyan kayo iti sigud a boyfriend mo. Awan mabalin ko. No diti mga klon iti kinapod mo. No pay kasta. Kaya't kung agtalinad ti panagpagayan ta. Sige. Katagan-anad ka akanayon, Joel. O anya, imbagman ta si marungkar ka diti balay? Kanatapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man lagitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan na ita sabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Asino tinagtaudan ti sabong. Gagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapaulwan, natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbagman ta si marungkar ka diti balay? Kanatapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka.
Taawan man la ti agitad kanyak iti sabong. Apay, asino ti naggapuan day ta asabong? May sang agay ayat kan ka. Asino? Sorry, ngam di na kayat nga ibaga tinagan na. Basta itad ko kanukan ka. Anya? Ngam naskan nga awatam. Ngamin, ay na, nagpa-RJ ng tad. Ana, ibagam no asino? Diyak mo tinagan na. Basta papaitad na kan kadagita arosas. Nataer alalaki tinangtad. Kan madlaw nga adda mabalin na itibiyog. Ni Joel? Saan? Ana. Sorry, ngam talaga adyak mo tinagan na. Basta tima ko na, nataer alalaki. Kaya't ko ti ma-inlove kan ko na. Ha? Ay na, nataer talaga, Joy. Numabalin la kumatiag parang kan ko na. Ngam, saan mat nga rod ang mabalin? Ngamin, sikati kayat na. Anya? Mama, tangay day off ko ita. Rumuarak piit. Adalamapan ko sa pulan. Sige, iha. Ngamnas ka ngagpakada kay jay anak mo, Amangan no sa pulan na ka. Uwan, Mama. Aguray ka. Asino ti sa pulan makunam? May sa apagayam, Mama. Ala, mapankalat na, iha. Ayan nan ti balay da, Aldrin. Di tamat abanda ti amok nga ayan ti balay da. Di ta ayan ti nagdakkel a balay. Nagpintas matanday ta a balay. Akas la ka ipatpatakdar iti nabiit. Miss, asino ti sapsapulan? Ha? Pedring? Ha? Joy! Wan, siya, Pedring. Kumusta ka? Nasaya at latamat. Oh my God, sumurot ka kanyak ijay balay. Ijay tangag sarita. Sige, agpalamiis tapay. Agyamanag. Naimbag, ta iti ayan mo tinagnaak. Naggapuak iti ayan ti kasinsin ko. Wan nga rod, Pedring. Iti kasta, makapagsarita ta. Uy, napadakkel mo to'y balayo kan nagpintas. Nagabrod ka di? Wen, napagasatan ka nagabrod. Iso napadakkel ko to'y balay mi. Adamo tan asawa ka. Kat addaan kami iti may sang anak. Talaga? Ayan ti asawa kan anak mo. Awan da ita dito'y balay. Sinarungkaran da ni katugangak di tabangin nga ili. Ay, sayang. Maam-am mo kumama ti asawang. Pedring, nakasaysaya at kaidi kanyak. Sika ti may saan ang lawlawag iti panunot ko. Tapno panawak ni Aldrin. Adun atawon tinaglabas, Joy. Adun tinagbaliwan ni Aldrin. Katsika, kumusta ka puten? Nakalpasak iti panagadal ko. Katumultulong ak itan iti negosyo ni Papa. Nasayat no kasta. Nimot Aldrin, asinsado itan. Kalpasan ti panaggraduar na idi. Napagasatan ang nag-abroad. Iso nga ita, maysan ang nabaligi ang negosyante. Kasta ka di? Wen, Joy. Ngam, bilibak kan kwa na. Aging ga ita, awan pa'y la asawa na. Pedring. Sigun kan kwa na, awan pa'y panawon na iti dayta abanag. Ngamin, kayat na pa'y nga ipamaysa, tinigosyo na. Agyaman na nakaumay ka. Rumata, mapantay iti may sa restaurant. Sige, ay na, jak ni namnama asi kagayam ti akin pasdek iti daytoy. Kat ado tilako. Wen, iti second floor, gamit iti balay tilako dita. Iti mat first floor, groceries. Bilibakan ka, Aldrin. Nagbalbaliw ka na talaga. Kat, kumusta ka maten? Ay, kastoy. Nag-resign na iti trabaho. Diyak ngamin magustuhan ter aramiden tila kay abos ko amay san abalo. Ha? Taapay? Kaya't nakbutin nga asawaan. Ngamjak kayat. Bak nang dayjay. Di mo kit din kayat. Ay,
Agparikutak tumat laang. Ngamin, jak mairusok ton no bilang. Iso ana saya at laangan anagikatak. Kat agsapulak iti sabali apang gana. Kaya't mo ka dito'y ayan ko? Ha? Sigurado ka nga awatan na? At dan experience mo. Kaya't kasapulak tikaskan ka dito'y pasdag ko. Agyaman ako na'y Aldrin. Inton bigat, mangrugi kan. Areglado, Aldrin. Ala, Romarta, intamang restaurant. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Okay. Basta si ka Aldrin, awan ti saan kanya. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang lureng. Kasla kaano laeng day di panagadal ni Aldrin. Idi kwan, nag-abroad. Angam ita, naadaanan iti negosyo. Wen nga rod, Kaloy. Kabukbukudan na ang negosyo. Nagbiit arimang ay tinegosyo na. Hay, saan analaka ti pinagpuunan na dita? Ado aling tinagtagtad. Ay, wen Ken babaan iti tulong dagiti anak mo. Iso anak kapaglukat iti department store na. Uray duwala agradaw ti pasdek na angam nalawa mait. Iso nga ado ti lako na. Wen, Kaloy. Ket naragsakak paraken ko anamanang. Gaputamay sa ita na negosyante. Ay, nakasaysaya at kangamin akabsat, Kaloy. Di ka nagsarday anang tulong iti anak ko. Para iti nasaya at amasakbayan na. Ay, imalaken ka dagiti anak mo. Nakasaysaya at kayo a pamilya. Awan anyaman dayta manang. Naragsak kami kadagiti anak ko. Gapu iti baligi ita ni Aldrin. Nagado dito in-order mo akanin ka Aldrin. Adapay ice cream. No saan tama boss? Di i-take out mon? Hay, sayang. No kumamabalin nga agpaaramakan ka, Aldrin. Anya? Nangaw ko lang. Taamok mat. May salaang ababa iti adda di tapusom. Awan sa bali, no di ni Joy. Ay na, no makitam ko maita ni Joy. Ay, talaga saan ang nagbaliw ti kinapintas na. At adapay kit kinapinmintas. Talaga? Mas daawakan ka, ha? Apay adi mo man lasarungkaran ida iti anak yo. Sana bale. Takanayon ko ang makita tiladawan na. Ket, agyamanak. Ta isesend mo kanyak dagi tiladawan da nga gina. Umdas ka di nga itiladawan ti pakakita ang kadakwadan? Di mo ka di kayat ang makita ida iti personal? Ana. Anya pa iti mabalin mo nga ipanagnak, Aldrin. Umdasan ti panagbalbaliw mo. Tapno maikari ka iti pamilyada. Apay, nasken ka di pa'y nga agbalin ka a milyonaryo? Ana. Among ka di? Agingay ta, awan pa'y nagbalin a boyfriend ni Joy. Agayat launay idi ni Joel kan kuana. Ngamgayim laang tinangibilangan ni Joy. Ngamin, natibkar ti panagayat na kan ka. Kat agingay ta, di naman ibaga kanya, ngam amok nga urayan na ka. Ana, panagkunam ka di, kat sa anak amapaay, no makisinublehan na kini Joy. Sabagay, day tatijak amo. Ngam apay adi mo padasan. Imposible adi nakalat ka maawat ni papana kas manugang na. Idinto tabak nang kan. Ana. Padasam manin nga arman ni Joy. Ngamin, urayin nakalat na, Aldrin. O adtoy, sabong para ken ka, papaitad da. Namin ano daytan Maburbur anak, ana. Asino ka di talaga ti pagtataudan ti sabong nga itidad mo kanyak? May sang agay ayat kan ka. Ngam awan kirad na amang ibaga iti panagayat na kan ka. Anya? Uy, talaga asikan ti manager dito yung negosyo yun, ha?
Kapilitan. Nabannog ka nun ni Papa. No pa'y kasta? At dalat ta iti likodak. Baliktad itan. No ide, katsyak ti katulungan na. Saan itan? Taison tinagbalin ang katulungan. Lakayan ni Papam, kat kanitumat kan tapno aginana. Wen, kasta ti kunana. Ana, maisublik ti saritaan ta itay. Mabalin ka ti nga ibagam kanyak. No asino ti pagtataudan ti sabong? Okay. Ibagakan ka no asino. Awan sa bali, no din ni Aldrin. Umay ka ibalunan, anak ko. Tapno di ka manin mang restaurant. Saan anasayaat ti kanayon amang restaurant? Agyaman nak, nanang. Kat, kumusta nga ito'y pasdak mo? Awan makunak, nanang. Ininot adumurduras. Adu dagiti umay a customer. Ay, nasaysayat sa laangan no agyan akong dito'y pasdak mo. Tapno adda tagaluto. Ay, adamat ko sinam dito'y pasdak mo. Wan ngagpayso, nanang. Nasayat eta na ibagayo. Alangarod, da kayon ti makaamong agluto. Kanayon ko akailiw tinaimas aluto yun, nanang. Ay, uwen naimas at talaga tilutok, anak ko. Ala, mabit lang, taisaganak timbalon kukin ka, tapno mangan kan. Agsango tayo na mga nanang. Nanganak kun ijay balay. Iso asikalatan ti mangan, anak ko. Hanggang kitday, di ka panawan. Bantayan ka amangan. Naskan nga ibusam amin nga imbalon ko kan ka. Ha? Jak kaya ti lumukmag, nanang. Ay, agpalukmag ka basit, anak ko. Mas bagay mo. Sa dino ti papanan nyo iti anak mo, Joy. Nakapulis kayo adwa, iha. Adala sarakan mi a tao, mama. Lola, napatag ka no a tao. Anya, napatig a tao? Saan kayo nagdamag pa, mama? Ala, rumor kami biin. Ala, agan-anad kayo nga road, iha. Boss Aldrin, adda bisitam. Rumor ka dito'y office. Agur uray daken ka di tarwar ti opisina. Sige. Sige, rumor kan. Tasya akong ti makaamo dito'y office. Okay. Asino nga tati sa ngahilik? Joy? Apay, di ka man lang nagpakpakita ka na kami iti anak ta. Saan kami ka di anapatagkan ka? Pakawan anak, Joy. Ngam awan kirit ko ngagpakita kada kayo iti anak ta. Umdas kanyak aming mingmingak dagiti ladawan nyo nga agina. Dagiti ladawan nyo timang papapig sa kanyak. Tapno madaarak amin aligat ko. Aldrin. Agyaman na kini Ana. Taiso timang mangtid kanyak kadagiti ladawan nyo. Iso timang ipakpakaam mo kanyak. Noan niya ti kasasadyo. Inururay ko ti panagpakitam kanyak, Aldrin. Kailiw ka una yan. Kan kayat nakamakita ti anak ta. Manunatawan ti napalabas. Ngam kinabaalam at di nakamakita. Pakawanan na. Kaya't kayo launay ang makita. Nga magpangadwaak. Gaputamok adina kayat ni Papam parakan ka. Ngam kitdi. Panggap ko timang sarungkar kada kayo. Aldrin. Joy. Ay ayatan nakadipay ngaging gaita. Uwan, Aldrin. Unay. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka?
Saan Apolos? Natibkar nga ayat ti ada kanya para kan ka, Aldrin. Pulos adi kain sukat iti sa bali. Oh, Joy. Aldrin. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Natibkar ti panagayat ko ken ka. Gapo iti dayta. Nagbalbaliwak para itinasaya at amasakbayan ta. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Ay ayatan ka man. Unay-unay, Aldrin. Ninang Ana, timpakitam kanya kaladawan ti amak. Isu jay lalaki akain-in nagak ni mami. Wen, iso day jay ti amam. Ngam saan tapay laeng nga umasidag kadakwada. Tapno saan da amasi nga iti panagsarsarita da. Nukasta, addan dadik, Ninang. Wen, Aldrin. Ayos, addan anaragsakak ita. Ngamin, addan ni Daddy. Tangay makita ka ang nagdakkel tinagbaliwam, Aldrin. Sige, si papalubos iti panagkalay sayo ka ni Joy. Jak ninamnama amay sakan anabaligi a negosyante, Aldrin. Ni Joy tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti baligig, Madam. Sir. Oh, di nakamawagan iti Madam kan, sir. Mama ko nam kanyak. Kat papa ko nam matan kin ni Cardo, iho. Agyaman ako unay, Mama. Papa. Agyaman kami unay, Papa, Mama. Ngamsakbay na. Kaya't ko nga ibagakan ka, Aldrin. Asa anak nga agpilpili iti agbalin ang manugang ko. Basta ti kayat ko kuma, ket nagaget amangged. Wan, Papa. Nagbalbaliw akon. Nasaya at launay. Ket ala, agkalaysa kayon, tapno mabukal ti pamilyayo. Awanin ti sa puyat pay. Nananayin ti ragsak ko, Aldrin. Agyaman na, ta nagbalbaliw kan. Kat ita, agasawatan. Mabukalan ti pamilyata. Wen, Joy. Kat ikarikan ka. Sana na maulit ti napalabas. At dapay itan ti panagpursigi nga trabaho para iti pamilyata. Agtinulong ta. Para iti masakbayan ti pamilyata. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo, Joy. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo kanyak, Aldrin. Pulos adinak insukat iti sabali. Awan sabali a babae iti biyag ko, no di si kalae. Kasta akmat, awan sabali a lalaki iti biyag ko, no di si kalae. Ay ayatan ka, Joy. Ay ayatan ka man.